Mi imamo jedan izraz na njemačkom Traumberuf, posao iz snova. Meni se to obistinilo, doduše ne u prvom dijelu mog života, jer sam radila u vanjskoj trgovini, ali ja sam od uvijek htjela biti učiteljica. To je vrlo zahtjevan posao koji iziskuje puno priprema. Dakle, ne možete samo doći od kuće, uletiti u razred i sada raditi. Kad si mlad nastavnik, kao što se meni recimo dogodilo na početku karijere, ti možda misliš da je neki sat fantastično koncipiran, ali si potpuno krivo procijenila vrijeme. Zato je recimo u našoj školi jako važna ta kategorija mentorstva. Znači vi nakon što položite ogledno predavanje i zadovoljite, dobite jednu grupu, krenete sa nastavom, vaš mentor prati. Sustav mentorstva u Vodnikovoj jako mi je bio bitan i još uvijek je, zato što od početka čim sam počela raditi kao profesor, imala sam potporu ne samo svoje mentorice, nego cijele zbornice. Kad novi profesor, ne mora biti mlad, dođe u našu školu, onda ga mentori poučavaju i laganom rukom vode kroz more neznanja. Novi profesor čini velike greške u ophođenju sa đacima. To je jako važan dio. Moja mentorica je jedna od najiskusnijih profesorica u Vodnikovoj i puno mi je pomogla da se opustim, ali da puno naučim i bila je kritična, ali jako konstruktivno i na jako dobar način. Mentorstvo je jako dobro za mladog profesora kad dođe sa fakulteta, da ga neko poduči, da ga usmjeri, da mu ukaže na njegove eventualne pogreške i mjesta za napredak. Dakle, mentor je tu da vam ukaže na to šta ste izvrsno napravili, šta ste napravili tako i šta morate popraviti. Znači, mentor te kanalizira, mentor te usmjerava. Za ovaj posao prenošenja znanja jezika i podučavanja umijeću suvislog govora i to još uglađenog govora treba osim dara imati i mara.